Hello guys, mkwaje? Siopyo nemutangie na muyanzo bete. Lakini na womo no peka bisi kebano kegwirita sijui Power India Studio whatever sijui nini kolokolo na jende tine ya nonsense mano edukwese ngotabye. Ane mukoko kela nawe munini mono kebeseke. Ndiko na ondola lika TikTok wangu mondola ukwenda. Vile unataka tu wewe wakuma mundu wenuma. Think twice my friend, think twice. Isilie kele we munini mono anenda utabya kaneni ke kaneni education ngotabya ane utungulila ke ala ya kele na kuye ati wela zengite mwishowe egeza ukoma mwana niwe wekala anake nyumba kwako unakaanga naye lakini akona tabia mbaya zaidi mukanie nyene muthuku ano mweka naye mono no mweka naye pyo ondola wazi yawe muthuka nene onakwa ni muthuku kanya mwana unakaa naye ndwe kula zene ketumike bakela aumie kwa mwitu nya okaikala nako pau kwa kunyumba isile mono na nakoye akakweka kiko onakule kwa mimi mkanye kanya mwana mukanye wekala nake pau kwako nye ndino ndo nake anis aziondola ekwenda angu mondo but mimi sitamutukana hata kidogo hivyo wale kazolo ni wangai ndika muuma ndi muuma kande mwekende mimi nanyamaza tu sina nguvu ya kujitetea hata kidogo sina nguvu ya kujiulizia hata kidogo the other day ana ngwate tekavyo na ukumuuliza nye angwate kavyo andonye mukanye anye ndiamina nye dekondo kwenda lakini next week niko matu tutafutane tumandane mwana ondavye wembenzake wenda kipala palani wambule ye zindu zako na wale ndungia kwa nina right ya kuita zindu zako na nina right ya kukuna uwe niki kwa nini uniimbie vitu zangu zako mwene zile mono maana one muthuku ana kweka nyamethombinye